tsona tse wa e bona tšhelete straight or tšhelete ke tlamehile gore ke nke ke e teng ne etsa mo 25,000 something a ke nka a dumele a etse next vele ke a boela mo bona ke ra jano phela o etsa hale nix tšhelete a ke kgone o ka ithola go gore ke bolela lo angisitseng mo o Telegram ke bolela le yena go ntse tsa gore wena account ya hao I sharp o ketsa tšhelete o ketsa so much wa bona tšhelete ya go nge ba odimo na go nge ba fasenyana ba e bosa fatshe ba ra lokela 1,000 o tla kgona ene ke tsaya nako a re a jema so ka e lokela sometime because a ke na yona ke ka itloela ka zama tšhelete nyana ka boa ka ra no ke sharp a ra lokela re bona ha ke lokela e ba sharp ke submit the order jano a ke tshetse tšhelete ke a e bona tšhelete ke e gona ke ntši nka ija ba no mara ke kgone gore nka enka a ke botsisa o sela ke re kgante wena my sister a o kgone gore tšhelete o e withdraw wena because wena that time ke dirile nako ke trainer ka account ya gago tšhelete ya gago ne le ma 20 something mara ke kgone gore ke withdraw ma account ya gago ara ha isa dumele go re tlamele gore o tšhele tšhelete o nkile nako gore o tšhele tšhelete o tlamele o tšhele tšhelete immediately gore o kgone ntwa o ska ema e rane phele e rane wa bona jano ke tlamega go wela mmerekong gape ke zamazame mo machonisi o mongwe o kile ka mmolata rai a ke na nix ka feletsa ke lata mo mongwe ke rai nkadime 3,000 ke tla o fa yona a shimola a mfa yona 3,000 eo ka e lokela ke ne etsa gore ke no gutlela ke gore tšhelete e ke a e bona ke ngata ke re maybe tla dena iraga e tsomara awuzange wayetsahala nix mangiyoshaya mina manje I went ukuthi manje umuntu ngimthembisa example mangikutshela ukuthi ejo ngiphe 5,000 or 10,000 yangizwisisa ngokuinvestele ngizokhona ukupha maybe 20 tawa 30 tawa yazwisisa into ezinjalo mara mina bengingabiza imali ukuthi angeke ngiyafford bengitshela ukuthi ngiphe 2,000 2.5 3,000 and then uyothola boma 10,000 yangizwisisa but we look ukuthi umuntu loyo umuntu onjani umsale emuva nomuntu leyo ngeprofile yangizwisisa iprofile yakhe ngisala ngigadile ngemonitora like ngiyabheka ukuthi lo muntu onjani and then maka ngipha ama phone number ngiyabheka nama status mangibona ukuthi la imali khona umuntu loyo once angipha le mali leyo bese mikasho ukuthi once mangihambe ngingene la kulabafana lawa once masiphethe imali kulabafana aba ngina 3 le benginayo la phakathi kwabafana la start imali maybe sikhona ukukhipha ba half 50% 40% kuyimali zethu esisikhuli kana kusimali lethu imali yangizwisisa and we want to make more money yangizwisisa skiphe and then ngebatshela ukuthi ebana guys lo muntu ngiphe 2,000 which means mele simhlanganisele malini simhlanganisele more 8,000 ikhona ukuthi i10,000 yangizwisisa masihlanganisa le mali lo muntu once samupha lo muntu uzosala emuva angithi mina ngimsalile awuphi umuntu kuphela unobona umuntu ufuna unomupha kuphela uyogcina shaya wena upha umuntu lo ukuthi yambona ukuthi lo usharp mangithi ngiphe 2,000 ngakupha 10,000 angivumi ukuthi uphe mina 10,000 futhi ngifuna imali ebonakala ikhami with boma 20,000 uyangizwisisa ukuya angithi sesikhuluma ngemali la if dan ngiphe boma 1,000 isiwebha ungaza nge5,000 2,000 10,000 yazwisisa imali ezinjalo akufuneki ukuthi mangiphe 1,000 ngiyokupha 5,000 straight ayijiki angithi ama price abeka yithi but when you think ukuthi I want profit nama ngizathatha iprofit akuna profit imali engikhiphile the biggest amount imali sitholile hlakaniphile it was 60,000 Fedi fela ke tlamelo go patala dikoloto tse ka fela ne ke lebeletse tšhelete o ra ka e kena batho ba ke tla ba fa ka fela enyane ke tla salang ka yona ke tla ba sharp ke boela ke lokela hape ke tswela pele ke submit the order still ya jema hape o feletsa gore ke latlhele taolo ke feletsa le gore a ke sa lokela tšhelete ke kry-a o mongwe hape ona hape mo ke thomile gona ke kry-ile mmeola mo gona maso a bolela ka yona ntho ewe e so a o lokela tšhelete o ka setsoga ile a ba ithola o tlo no lekela wa o fetsa ba re lokela tšhelete o tlo no tšhela tšhelete wa tšhelete teng ka se ba wa ithola ke he ke thoma go le a matlho bana ke give up ke ba jetsa re nna ke nna no tloela ntho tsa tsalong because ke tšhetse tšhelete ngata no ke ka ra dikoloto tšhelete ya ke kgone go withdraw ba right it's up to you and then ha ke boela mo ka mo
ba nkentshitse mo yena o njwetsa re no ke batla nka flight ke batla sky a njwetsa re ke a tsamaya ke ya overseas nna ne ke continue ka bolela le yena ka yona Telegram yona so mara no njwetsa re ke a tsamaya ke na le meeting ke tla bolela le wena ga ka bo kara phela nna mchino o jemile o nyaka tšhelete banong gore ke top up ne ke nana me boka go wena o ka gona o nthusa ke gona o tswela pele ara nna ntwe nka o thusa ka bona gore wena o ka tla o berekela nna but re tla bolela ga ka bo a zanga bo